see the opening over there? Vidíte hore tam ten otvor? This was an opening to get water from this water system that we are standing at. Toto bol otvor z tejto vodnej cisterny, v ktorej teraz stojíme. It used to, in older times, not today, before the founding of the state, I would guess around 150 years ago, this water cistern provided water for the house which is on top. Asi pred 150 rokmi sa z tejto cisterny ťahala voda pre domy, a teda dom, ktorý je nad nami. Nad nami sú moslimské domy. Oni nás neočujú? Here we have the start of the rock. Now here they cut the rock in order to build the street here. Below, all the way below. This is the rock. Toto je teda pôvodná skala Chrámovej hory. Musela byť z tejto strany zrezaná, pretože tuto viedla predtým cesta, teda hlboko pod nami ešte. A toto je pôvodná skala Chrámovej hory. Napravo. Podľa mňa sú cesta. Preto sa pýtam, že keď začneme ešte kopať dole, že čo tam je. Predá som začali stále. Čo toto tu bola táto pridali? Áno, akože toto bola prírodná skala, pôvodná. Ale niekde bola vyššia, ideme do toho vyššieho bodu. Pozri sa, toto je zaujímavé, že nejak to robili a už aj nejaký obrovský tlak tam je. Tu máš napríklad, to je železo zrdzelené. Je nejaký obrovský tlak, ako popúkalo. Že napríklad tomu, jak to robili, vidíš. Toto je zaujímavé. Musíme pokračovať. Dívali sa nás pozrieť dole, to sa pozerali oni z hora na nás. You see this? Vidíte túto podlahu? Column? Tieto piliere? This is the street that we saw from the time of Herod. All the way down there, that we walk. That we walked. So From the Jewish quarter? No, not from the Jewish. From that went along the western wall all the way down to the Siloam pool. We walked through its sewage canal. Pamätáte si, keď sme išli hore tým kanálom? A nad nami z toho obrázku sme videli, že viedla tá cesta, rímska cesta, vedľa Chrámovej hory popri západnej stene až dole do potoku a teda do rybníka Siloam. Tak to stĺporadie, ktoré išlo popri ním, tu odtiaľto, predstavte si odtiaľto až dole, kde sme vyšli z tunela. Theoretically, if I were to continue walking in the water canal, we walked the first day. Ak by som teda teoreticky pokračoval tým vodným kanálom, I should arrive somewhere down here. Yeah, if we stopped walking and went out, if we were to continue, if we could, the sewage. yeah, Áno, ak by sme mohli pokračovať tam, kde sme vyšli z toho tunela do Davidsonovho centra, ak by sme pokračovali smerom hore, tak by sme prišli niekde sem.
Okay. Is the sewage below us still? I believe it should be a little bit more this. A ten kanál by tu stále mal existovať niekde doľava. Now what they did here to make it look nice, they took this rock, this natural rock that was here. This is natural. This is not a brick, but they cut it to look like the bricks, so it will be a part of the street of the western wall. Toto tu bola takisto prírodná skala, hej, Chrámovej hory. To nebol kameň, skala, ktorú sa priniesli. A to, čo spravili, bolo to, že ju takto otesali, aby vyzerala akoby súčasť Chrámovej hory. Dobre, ja mám otázku. Zarovnali ju. Oh, there is a question. Ja mám otázku, že ten najväčší šúter, čo tam bol, prečo ten nemohol byť prírodný? Prečo by musel byť aj on dovezený? Ten 380 tonový, ten najväčší šúter. How about the biggest stone that was there? Why couldn't that be also original and also nice? What do you mean? Shape? The big. The big rock that we saw at the beginning. Yeah. Because there are rocks below. It's not original there. Lebo sú ešte pod tým, my sme nešli po povrchu, ešte pod tým idú ďalšie skaly. Theoretically, if you take everything off, there is no glue that glues it together. It's just lying there on top of the others. Teoreticky, ak by si to rozobral, oni sú len poskladané na Pod sebe. tým to už nič není, hej, toto je But there is základ. nothing underneath this. No. Because on the mountain, the road If you went look here, up if and you look down. here, there is nothing between this and this. Tu keď sa pozrieš, tak nie je nič, čo predeluje toto a toto, ne? Napriek tento čiare. Nie je to pod betonom niekde? Čiže som to tam našiel, keď som tam chodil. Ideme ďalej. Well, some of the rocks, this is a later mining process that they used. What they would do, maybe if you want we can explain, but you'll have to go up, or they need to go up. Dobre, tak poďte všetci hore a vysvetlím vám, čo tu vidíme. Tam je nejaká obrazovka. Tam je nejaké LCD. Čo nám tam budú premietať? Okay. That would be enough. So, how did they, this is a typical mine, also in earlier times, also in Roman time, also later. Stone quarry. Takže toto bol taký typický malý kameňov. They would make the shape of the stone that they wanted to take out, Vytesali tvar kameňa, ktorý chceli vybrať von, and then they would take a piece of wood potom zobrali kus dreva and put it in one of the gaps, a dali ho do jednej z týchto diel, ktoré vidíte. and starting wetting it, making it wet. Začali to drevo polievať. The wood absorbs the water Drevo absorbuje vodu and it expands, a začne sa rozširovať. and then he breaks the rock out, A potom vyslovne vylúpne tú skalu von. and then they can transport it where they want to use it A potom ju mohli preniesť tam, kde by chceli použiť and use it. a použiť ju. This is the way they used pouring stones for building. Toto je spôsob, akým teda získavali kamene pre budovy. So if I want to take, for example, this rock here, yeah, Takže ak chceme, povedzme, zobrať túto skalu zo I stredu, put a wood here túto položím drevo and I start wetting it, a pouring water on it. začnem teda polievať. It expands To drevo narastie and this piece would go out. a tento kameň nám vypadne. Yes. You can reuse the wood. Yeah, they use the dry wood and put it in and start wetting it. Môžeš ho znovu a znovu použiť. To isté. Keď sa vrátiť sa do svojho Keď sa polieta napučí, očistme oheň. A potom, keď sa dosúši, tak tam stratí vodu.
Čo nevadí, keď to prázdne. Čo? Veď tam dajú zase suché polejú. You don't need such a big piece. You need just for the shape of this part that you want to take out. Na ten kúsok, ktorý potrebuješ, na také dlhé drevo. Yeah. Limestone is a stone that is made out of layers. Kremeň je kameň, ktorý má viacero vrstiev. So if I apply the same pressure on all the layers, they will move together. Takže keď zatlačím, ako lavínu, keď si predstavíš, keď zatlačím tlak na všetky vrstvy, tak sa všetky spolu naraz pomnú. And that's why it would break as one piece, straight, A vďaka tomu more or less. sa to viac menej teda odsunulo v rovine, v tej vrstve. Hovorí sa tomu, že tlaková sila na zaťaženie je extrémne veľká, ale šviková sila je veľmi malá. Ale niekedy obavy, že vlastne aj pri stavbe, pri presunovaní tých kameňov používali drevo a zamestňovanie funguje možno teraz koľko rokov, skoro 10 rokov. A v podstate neúrodná pôda bažiny. Tak používali rodu. Sami na to došli. Well, you don't need that much wood because it can be Noé bol tiež amatér a postavil loď. No dobre, ale z čoho sa nástroje vyrobili, že postali do toho. They needed to use rocks. Preto museli používať kameň. If they had good large wood, Ak by mali dostatok silného stavebného dreva, they would use it to build and not as quarry. tak by sme tu dnes nechodili, lebo by všetko dreva bolo. Okay, we continue this case. A ty musíš kričať ešte asi, lebo tam húči ten ventilátor. No. Počujete všetci? Počujete všetci? Poďte ešte bližšie, ak sa dá. We are going to go through a tunnel. Teraz prejdeme jedným tunelom. Prejdeme tunelom. Akým? Dobre, potom vám to vysvetlíme. Akým? Potom to vysvetlíme. Á, dobre, ty máš ľahšie. Potom nám to vysvetlia. Ľahko prekladám. Suzy, ako sa ti pomočilo? Vláda? Wow. No po tej večeri skoro som to nezvládla. Môžem natočiť? To je krásne, to si otočíme. Stand up here. Miško, daj tú ruku dole. Nech sa páči, poďte ešte postupujte do vozidla. Okay, can everybody hear you? Všetci ma počujete?
Tak poďte bližšie. Poďte ešte. Before Herod builds his temple up there, Predtým, než si Herodes postavil svoj palác, there are Jewish kings that rule the country. tak boli iní židovskí králi, ktorí viedli krajinu, The Hasmonean. nazvaní Hasmonejci. They ruled between 167 till 63. Vládli BC. od roku 167 pred Kristom 167 before till Yeah. 63. Yeah. Do 63. roku pred našim letopočtom. Now, Jerusalem starts to be important again, very important. Jeruzalém sa znovu stáva veľmi dôležitým mestom. There are lots of sacrifices being made in the temple. V chráme sa prinášajú pokrmové obete And they need a lot of water. a na to potrebovali veľa vody. So this is the water canal Toto, kde teraz stojíte, je taká vodná šachta alebo kanál, that led water ktorý zabezpečoval vodu to the temple. pre chrám. The stones that you see up there A tie skaly, ktoré vidíte teraz nad nami, nad našimi are hlavami, original. sú pôvodné. Now, when Herod builds the temple, the renovation that he does, when Herod builds, Keď Herod začal stavať a začal to tu všetko dávať dokopy, he blocks this canal tak tento vodný kanál odstavil ho and diverts it to a water reservoir that was a little bit up north. a presmeroval ho do vodnej zásobárne, ktorá bola trošku ďalej, vyššie, severnejšie. That's good. No, now we go up of the Western Wall. But they need to get to all the up. Yeah, it's from a higher point. So what is the balance is not the temple mount, it's the No, we are already outside of the temple. Yes, the most important. okay, so there was a system and they need to go from Yeah. the top down. So why do we need to be Because when he makes the huge place, he makes everything higher, and then it doesn't fit anymore. Take care. And you will have it. Such a nice photo. No to je z tej, čo hovoril, že sa presmeroval na tú. And where is the stream that flows in? Rainwater. Oh, rainwater. To je všetko dažďová voda. Because when I'm not I don't want anyone else. And you just go to some moment. Okay, so do you remember the pool that I showed you in the model that was a part of, in front of the Antonia? All the way on the side there was a small pool, a water reservoir.
Pamätáte si, keď som vám hovoril na pevnosti Antonia, kde sme hovorili o krížovej ceste, že úplne tam vzadu na konci bola taká vodná cisterna? This is the pool. Toto je ona. Now, what we see is a small part of the pool. To, čo dnes vidíme, je len taký malý kúsok. Behind this wall, Zásobárne, za touto stenou pokračuje. now the one who excavated here first time was again this British officer called Warren, Charles Warren. Tí, ktorí to tu ako prvý skúmali, jeden z nich bol tento britský archeológ Charles Warren. And he arrived here to this water cistern. Teda dostal sa až k tejto vodnej cisterne. So, and the water canal also was flooded. A takisto aj ten vodný kanál bol plný vody. And he took an old door Tak zobral staré dvere, and he used it as a boat. použil tieto staré dvere ako takú svoju loďku And he started researching what is here. a začal to tam skúmať. And Čo to he came to this part over there. Behind the wall. The wall wasn't here. No, he came from there and he came here. Takže vyšiel odtiaľ cez ten vodný tunel až sem And he continued here. a pokračoval ďalej, to predtým to nebol This wall, all this wall wasn't yet here. Táto stena tu predtým vôbec nebola. And where did he get to? A kam sa až dostal? He met the nuns. Stretol sa tam s mníškami. There is a monastery just behind us. Hneď za nami je kláštor. And the nuns saw a man coming into their basement. A tieto mníšky videli, ako tu k ním prišiel muž do ich prízemia, What do podzemia. you do? Čo vtedy človek spraví? You build a wall. Postavíte si takýto múr. That's why we have this wall today here. A preto tu dnes máme tento múr. The two arches that you see Tieto dva oblúky, ktoré tu vidíte tu na vedľa, are original from the year 135 AD. sú pôvodné z roku 135 nášho letopočtu. You remember today when we visited the first station of the Via Dolorosa? Pamätáte si, keď sme dnes navštívili tú prvú zastávku, kde sme tak vošli na to nádvorie, I Via talked Dolorosa? about the Litostratos, Hovoril som o Litostratos and I said the Franciscan showed us some stone, and they said this is the Litostratos, paved road. a povedal som, že teda Františkáni hovorili, že takto vyzerá tá cesta. Litostratos znamená vydlaždená cesta. But today we know it's a part of a big forum, a big marketplace that was. Ale dnes vieme, že to bola len súčasť takého trhoviska, ktoré tam bolo, That Caesar Hadrian built. ktoré dal postaviť Cezar Hadrian. He built those two arches, Císar Hadrian. On postavil aj tieto dve cisterny and on top of us, a a marketplace. hore nad nami trhovisko. What we today, the Franciscan used to say, this is the Litostratos. Takže keď Františkáni kedysi hovorili, že toto je tá vydláždená cesta nad nami, So it's not po ktorej Litostratos, Ježiš šiel, it's Hadrian Market. nie je to tak, bola to Hadrianova tržnica. Questions Otázky? about everything. How did he get inside? He dug shafts. Takže Warren sa pýta, že ako sa tam dostal do toho tunela. On vykopával šachty priamo dole. Wasn't allowed by the Turks to excavate in an open field. Warrenovi nedovolili Turci, aby skúmal archeologicky nejaké širšie územia. So when he thought, okay, here's a good place to dig, Takže keď si povedal, že toto vyzerá ako dobré miesto, kde môžem kopať, he dug a shaft. tak vykopal hlbokú šachtu. And then he went left and right. A potom v podzemí už išiel doľava doprava. A to je pôvodná voda? The end of the 19th century. To bolo na konci 19. storočia, keď Warren skúmal. 1890s, but I'm not sure. 1890. They didn't know what they had in their cellar. Tie mníšky nevedeli teda, ako mali vtedy peknú pivnicu. I think if you go today to the Vatican, A ako dôležitú. Keby ste dnes išli do Vatikánu if you research everything that they have in their cellar, a ak by ste skúmali všetko, čo oni majú vo svojich pivniciach, you'll find treasures that they don't even know that they're there. tak tam nájdete poklady, o ktorých oni ani nevedia, že ich tam majú. To je pravda.
Questions? More? Because we're going to get out soon. Čo skoro už vyjdeme von, takže ak máte And otázky... outside it's too cold for questions. Vonku už je zima na otázky. Možno takú spoločnú fotku tam zhora by sme si mohli, nie? Spraviť to. Well, I'll make it the picture. We're gonna look forward, you know, like